nongeye kubasuhuza mwese abakunzi bacu, abakunzi ba channel yacu ibigezweho updates, bahaye ikaze mu kiganiro cyacu. N'ikiganiro tugiye kugaruka ku nkuru y'umunyarwandakazi Uwamahoro Claudine. Uyu mukobwa cyangwa se umugore akaba yarashakanye n'umwongereza witwa Simon Dankzuk cyangwa se Dankzak niba mbivuze neza. Uyu mugabo akaba yarabaye umudepite wo mu ishyaka ry'abakozi cyangwa se ishyaka ryitwa Labour Party. Ahangaha akaba ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu mugabo akaba ari naho akomoka. Uyu mugabo w'umwongereza ndetse n'uyu munyarwandakazi Uwamahoro Claudine bakaba barakoze ubukwe mu mezi agera kuri 5 ashize. Kuri ubu ngubu bakaba bari kuryoherwa, bakaba bari mu munyenga w'ukwezi kwa buki nyuma y'ayo mezi agera kuri 5 barushinze. Impamvu abantu bashobora gufata iyi nkuru nk'inkuru idasanzwe nuko uyu mugabo mbere na mbere ari umugabo ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko kandi akaba ari umugabo ufite imyaka 56 washakanye n'uyu mugore. Uyu mugore Uwamahoro Claudine akaba afite we imyaka 28. Yari afite imyaka 28 umwaka ushize, bivuze ko niba turi muri 2024 amaze kugira imyaka 29. Mu by'ukuri ntitwatinya kuvuga ko uyu mugabo abyaye umugore we, umuntu abariye mu myaka ye, bikaba ari byo bituma abantu bacika ururondogoro. Uyu mugabo akaba yarashakanye n'uyu mugore nyuma y'uko atandukanye n'abandi bagore babiri. Bikaba bivugwa yuko kandi mbere y'uko ashakana n'uyu munyarwandakazi Simon afite abana bagera kuri 2. Nkuko nabivuze, aba bombi barushinze muri Kanama 2023 nyuma y'umwaka n'igice bari bamaze bahuye. Inkuru yabo y'urukundo ikaba itangira igihe Simon yari yaje mu Rwanda mu ruzinduko rwerekeranye n'ibintu by'ubushabitsi. Ngo nyuma Uwamahoro na Simon bahisemo kwambikana iy'urudashira, bemeranya ko igihe kinini bazaba mu Rwanda ariko bakazajya banyuzamo bakajya mu Bwongereza gusura abana b'uyu mugabo, dore ko Uwamahoro ari umugore wa 3 bashakanye nk'uko nabibabwiye haruguru. Amafoto y'aba bombi nk'uko muri kubibona yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga, abagaragaza bambaye imyambaro yo kujyana mu kiruhuko ku mazi, bombi basimbukira muri pisine agatoki ku kandi. Ariko kandi hakagaragara n'indi video nk'uko muri kuyibona, video igaragaza uyu muryango uri kwishimana ahagana ku mazi yo ku nyanja, ku mucanga ku nyanja. Bigaragara ko bishimanye, bameranye neza. Burya koko kuri iyi si buri nkweto igira cyangwa se ibona iyayo. Ubu ngubu abangaba nabo bakaba baremeranyije kubana akaramata, nubwo abantu bavugaho ibintu bitandukanye. Dore ko abantu benshi bavuga yuko ahangaha uyu mukobwa icyo akurikiye kuri uyu mugabo ari imitungo, cyangwa se bakavuga yuko amukurikiyeho visa yo kugira ngo azabashe kujya mu gihugu cy'Ubwongereza kwiberayo. Simon we akaba yarigeze gutangaza ko n'umukunzi bafite gahunda yo kwagura umuryango, birengagije amateka mu rukundo atavugwaho rumwe uyu mugabo yagize. Nk'uko twabivuze hejuru, muri Kanama 2023 nibwo uyu mugabo Simon ndetse na Claudine w'umunyarwandakazi bambikanye impeta y'urudashira. Ibi ngibi bikaba byarabereye mu mujyi wa Kigali, ariko uyu mugeni icyo gihe akaba yari yimwe visa yo kugira ngo ajye kubana n'umugabo we mu gihugu cy'Ubwongereza. Icyo gihe ubukwe bw'aba bombi buba, abageni bakaba baratangaje ko bari banejejwe no kuba barashyingiranywe nyuma y'umwaka n'igice urenga bari bamaze bakundana. Gusa icyo gihe inzozi zo kuba mu bihugu byombi cyangwa se zo kuba mu gihugu cy'u Rwanda
nk'uko babishakaga, ndetse no kuba mu gihugu cy'Ubwongereza, zikaba zitarahise ziba impamo ako kanya, kubera yuko abari hafi y'umuryango babwiye ikinyamakuru Daily Mail ko Uwamahoro yasabye viza muri Nzeri 2022 ashaka kujya kuba mu Bwongereza nk'ugiye gutembera, ariko ntiyabihabwa ngo kuko leta itari ifite gihamya yuko akundana na Simon. Byumvikane neza, Uwamahoro Claudine akaba yarasabaga viza yo kujya mu gihugu cy'Ubwongereza agendeye ku ikarita cyangwa se ku iturufu yuko afite umukunzi w'umwongereza Simon, ariko icyo gihe leta y'Ubwongereza ikaba itari iri kwemera ubusabe bwe. Icyo gihe birumvikana ko leta yari igifite ugushidikanya, yibaza niba koko ibyo uyu mugore yavugaga byari ukuri. Icyo gihe bakimara gusezerana, byumvikane neza yuko Simon cyangwa se uyu mwongereza Simon we yagombaga kujya mu Bwongereza wenyine bitewe n'impamvu z'akazi, ariko umugore we akaba agumye mu Rwanda ategereje yuko ikibazo cy'ibyangombwa gikemuka cyangwa se ibyangombwa biboneka. Amakuru akaba avuga yuko icyo gihe Uwamahoro yongeye gusaba indi viza itandukanye n'iyo yari yasabye mbere, ariko nayo ngo nta gisubizo yari yagahawe icyo gihe ku busabe bwe. Umwe mu bahaye amakuru ikinyamakuru Daily Mail icyo gihe akaba yaragize ati Claudine yasabye viza mu mwaka ushize nyuma y'uko we na Simon bemeranyije kubana, ariko akaba ashengurwa no kuyimwa. Uko bigaragara, abayobozi ntabwo bigeze bizera ko bakundana. Batanze ibimenyetso byinshi birimo amafoto, ibiganiro bagirana buri munsi. Simon nawe yajyaga ajyayo buri mezi 2 kumureba, ariko ibyo byose byabaye nkaho bidahagije. Uyu muntu watanze ubuhamya akaba yarakomeje agira ati bombi byarabababaje cyane. Niba hari igihe biba bikenewe ko muba muri kumwe nk'umugore n'umugabo, ni mu minsi ikurikira ugushyingiranwa. Gusa kubw'amahirwe, nyuma ibintu byaje gucamo, uyu mugore aza kubona viza imwemerera kujya mu gihugu cy'Ubwongereza, ku buryo rwose ubu ngubu ashobora kujyayo mu buryo bworoshye, agiye kureba cyangwa se agiye gusura umugabo we mu gihe umugabo yasubiye muri business ze, cyangwa se bakaba banajyanayo ntacyo bitwaye. Nk'uko twabivuze hejuru, Uwamahoro Claudine ni umunyarwandakazi w'imyaka 29, mu gihe umugabo we Simon afite imyaka 56. Gusa mbere y'uko uyu mugabo ashakana n'uyu mugore Uwamahoro Claudine, mbere yaho akaba yari yarashatse abagore 2. Ubwa mbere akaba yarashakanye n'uwitwa Sonia Rossington, bakaba barabyaranye icyo gihe abana 2 barimo uwitwa George w'imyaka 25 ndetse na Mary w'imyaka 20. Gusa nyuma ntago baje gukomezanya, ibintu ntago byaje kumera neza, baje gutandukana. Gusa nyuma yaho uyu mugabo Simon yaje kwishumbusha undi mukobwa witwa Karen. Uyu mukobwa akaba azwi cyane mu gukoresha imbuga nkoranyambaga, ku buryo bamwitaga Selfie Queen. Ariko umubano nanone w'aba bombi ntabwo waje kugenda neza, cyangwa se ntabwo waje kumera neza. Ibi bikaba byaratumye umubano w'aba bombi waraje kugera ku iherezo mu mwaka wa 2015, bituma rero batandukana. Uyu mugabo asigara wenyine, n'uyu nguyu Karen asigara wenyine. Uyu munyarwandakazi akaba ari kwishimira urukundo n'uyu mwongereza, bakaba baryohewe mu rukundo rwabo, nubwo mu buzima bwabo cyangwa se mu buzima bw'urukundo rwabo hatabaramo ibintu bya birantega, aho abantu benshi babatega iminsi ndetse bagahura n'ibindi bibazo bitandukanye. Gusa cyane cyane ikibazo cy'abantu bavuga yuko uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore w'uyu mugabo akurikiye, nta kindi kintu akurikiye kuri uyu mugabo usibye amafaranga cyangwa se kwibonera viza yo kugira ngo yigire mu gihugu cy'Ubwongereza. Ngayo nguko ngibyo ibi kuvugwa muri aka kanya. Ndabashimiye cyane. Iyi ni channel ibigezweho updates.
nkomeza kubashishikariza kudukurikira kandi nsaba n'abatari bakanda kuri subscribe kubikora kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu cyangwa se inkuru zacu ku gihe. Ndabashimiye cyane naho ubutaha.